Novo u prodaji. Hrvatski sabor, saziv 2004. Albumi, samoljepljive sličice. Tu su samo za vas Vladimir Šeks, Ivo Sanader, Pusićka, Račan, Tomčić. Naši najpopularniji političari. Sakuplja ih pasionirano i kompletiraj album. Za najupornije kolekcionare predviđene su i nagrade. Pošalji 300 kesica i osvoji gumeni fudbal ili električni moped. Sakupljaj Hrvatski sabor 2004. Izdavač Milan D.O.O. Da li ste se ikada probudili mrzovoljni, s glavoboljom u nogama i nedostatkom sna? To su sigurni pokazatelji da nešto morate mijenjati. Mijenjajte jastuk pod kojim spavate. Pod hitno, o tome vam život ovisi. Dok sam spavala na normalnom jastuku od perja, oka nisam sklopila. No onda sam uzela atomski jastuk, od tada nemam više glavobolje ni u rukama ni u nogama. Smanja mi se kamenac, srce jače tuče i bolje vidim. Govorenje u snu, bradavice, prijelom potkoljenice, karijes, raspad čitavih obitelji, pa čak i zulufi. Sve su to neugodnosti koje može izazvati jastuk pod kojim spavate. No ne bojte se, mi imamo rješenje za vas. Atomski jastuk dizajniran je prema teoriji matematike i računanja. Za razliku od običnih po zdravlje opasnih jastuka, atomski jastuk je ispunjen posebnim, krutim, drvenim bančićem, čija tvrdoća omogućava miran san. Morate priznati da nema ničeg ljepšeg nego kad se probudite odmorni i kad dobijete na lotu. Atomski jastuk zbog toga vaša je zadnja prilika da se naspavate. Zato ga naručite i konačno se naspavajte. I to nije sve. Prvih 10 gledatelja koji naruče atomski jastuk na poklon dobivaju ovaj super luksuzni bager. Spavajte i vi mirno i vozite se ovim gracioznim bagerom. Požurite i nazovite nas.